Pozdrav svima, dobrodošli na video serijal koji govori o nekim osnovama za razvoj vaše Herbalife poslovne karijere, odnosno za sam početak novog distributera, novog membera i nekim prvim koracima. Ovo je video broj 5 koji govori o ulasku u My Herbalife i u narudžbinama i pravljenje narudžbina. Prvo što ću reći, proći kroz My Herbalife, znači kroz srpski My Herbalife i kroz par stranih za neke osnovne stvari da čisto razumete kako ceo sistem funkcioniše. Znači ovako, idete na My Herbalife, kada odete na My Herbalife, online u svakom jeziku gde postoji na tom jeziku ovde sa desne strane, vidi se mogućnost znači, da se online napravi novi distributer, novi član, a desno je, a levo je opcija za login. Vezano što se tiče logina, kreirajte račun ukoliko do sada to niste uradili, ukoliko to nemate, a ako imate, ulogujte se na svoj račun kako bi, na svoj My Herbalife, kako bi mogli da poručujete proizvode. Proći ćemo sada kroz taj deo, evo samo da se ja ulogujem na svoj. I važna napomena jeste, molim vas kad kreirate svoj račun, obavezno nemoj da zaboravite sigurnosna pitanja, jer ako zaboravite, sistem će vam tražiti 3 sigurnosna pitanja da date vaš odgovor i jako je bitno da to znate u slučaju da zaboravite password ili username. Kada uđete na My Herbalife, evo ovako, prvo uvek se ide ovde gore levo, jer tu se nalaze sve osnove svega. Kliknete ovde, kao što vidite, i sistem vam izbaci puno bitnih stavki koje su važne za samo naručivanje. Kako se naručuju proizvodi jeste da se klikne na ovo prvo gore, online cenovnik. Važno je kada promenite zemlju i uđete u bilo koji drugi jezik, u bilo kojoj drugoj zemlji, da se sve to isti nalazi ovde. Znači, bez obzira da li znate jezik ili ne, za poručivanje proizvoda ulazi se tu prvo gore levo online lista, na mađarskom kažem. Znači, online cenovnik gde piše. To je jako bitna stavka. Kada uđete u online cenovnik, sledeće šta sistem izbacuje, prvu stavku jeste da upišete adresu sa desne strane. To je prva stvar koja se radi. Sad ću vam pokazati samo, ne znam zašto mi je spor internet. Kada bude prebacio, znači ovako. Ovde dole desno i na svakom jeziku je tako, znači sa desne strane drugi parametar se nalazi opcija preuzimanja ili slanja. Ukoliko preuzimate, preuzorite, ukoliko slanje, upišete svoju adresu i onda dalje ide sastav proizvoda i dodaju korpu. U bilo kom jeziku sistem je isti. Jako bitna stavka jeste sledeća, da finalna cena na kojoj se plaćaju proizvodi je cena koja je u 4. koraku plaćanja. Znači ima korak 1, korak 2, korak 3, korak 4. U koracima 1, 2 i 3 su cene koje ne uključuju popust, PDV, pakovanje i slični troškove. Tako da razumete, kada prvi put vidite cenu, to nije cena koju ćete platiti, već je jeftinije od same te tamo cene napisane. Vezano što se tiče toga, tako funkcioniše za ordering. Evo gledajte sad. Sada ćemo ovde gore da promenimo zemlju. Tu. Promenit ću iz Srbije, Evropa, evo neka bude Finska. I sad će sistem da prebaci na finski jezik. Ovo su kukizi. I evo, meni je sistem prebacio znači, na finski jezik i ista procedura. Dole desno adresa, znači dole desno adresa, ubacivanje proizvoda, ubaci se u ovo. Još jedna stavka koju želim da vam objasnim vezano što se tiče orderinga jeste novi My Herbalife koji postoji u nekim zemljama. Evo ići ćemo na United Kingdom, znači na englesku, i objasnit ću vam kako je to u engleskoj kada sistem prebaci.
Znači, sada će sistem prebaciti, evo na engleskom, isto prebaci u istoj kategoriji i kucate adresu. Druga stavka koju želim da uradim, ovde, kada uđete na novi My Herbalife, ako direktno ulazite u ovaj My Herbalife, a ne u naš prvo, jeste da treba da idete u shop, pa onda order by price list. Znači, prvo shop, pa prvo order by price list, slično kao malo pre. Vratit ću se sad nazad još jednom na srpski, jer hoću da vam objasnim još neke važne stavke koje su bitne za cenovnik, jer često se desi da kada imamo ljudi iz inostranstva da nam treba cenovnik i sad ću vam objasniti kako i gde se skida Herbalife cenovnik. Znači, ovde do gore levo uđete, znači standardno, i tražite deo gde piše moja kancelarija, odnosno dokumenti i politika. Kada uđete u dokumente i u politiku, u svakoj zemlji će vam se pokazati nešto ovako i sada tu malo čačkajte i pronaći ćete deo cenovnika. Evo ga ovde u našoj. Evo sad ćemo recimo da promenimo, evo odavde recimo evo upisat ćemo Indonezija, recimo, znači da ne mora bude u Evropi. Ja sam kliknuo da se promeni zemlja u Indoneziji i odmah sistem evo ga izbacuje vezano za cenovnike i sve što treba tamo. Tako da to su dve stavke koje sam hteo da vam objasnim, koje su važne za sam početak za My Herbalife. Nadam se da vam je ovaj video broj 5 pomogao i pogledajte poslednji video 6.